mayam khumjari impact tv gi manung khunam yengbi punum aham taram oxri loina loina ngarang mp outer gi mp khogi thangso baite aduga nagaland gi khogi rajya sabha gi mp kheki ho jimomina khogi manipur da leiba naga amasung kuki loina loina khogi maitei valley amasung sing oiriba khogi problem mayam leibse tung koiba waroisin upor ke harabdi union territory ani khak thambana fagane habo ma tholopatagi masigi reaction si yam pak sinangasi political parties मैम दगी यामना चावना यानिंग द फुंदोक प लेखरे लोइना लोइना हाई वफम दु मागना हाई खिबा लेते मदु खु सिलोंग द बेस्ट ऑफ न्यूज एजेंसी अमना मिसकोट तोरगा अखु की पाउचे संग लान हाखिबना वफम मदि सिंदोरी अदु लाक्सिनी वफम सी करी दम ता सिंग इशू सिंग सी खुगी लाइबनो हबगी मतंग दुनी अदु हिरमस दा खुगी ngasi मनु हुनन द नेनब दा सर याबि से आनो ता आइगी एक्सट्रीम राइट लेबसना खोगेंद्र खोमराम एडिटर संगा एक्सप्रेस मणिपुरी दिसनि तमबो हमद त्राम ओक्सरी अदुगा आइगी हेक राइट लेसना लेन गांगते जन सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड मणिपुर लेन बुस्त्राम ओक्सरी लेन आमगदा खंजनिंग सी अखोगी एमपी अमा अखोगी नागालैंड गी अमा अदुगी मणिपुर गी आउटर एमपी अमा मखोइनि हाइबो पोसी सेपरेट यूनियन टेरिटोरी अनि गायना दकलाइसी मन नागागी इशू सी बो ngasi बो मसी लुइसन बे याददना लेरिबो वफम मनी अदु करिना दकलाउना हेता हाइ मानबुदी हाइदि हाइ करि मोदै मरांगे MP Anina Union Territory matang the comment piba se yamna laibak thibani as a parliamentarian ama oina they have a set of their moral responsibility daita yam chawna puba dumba MP amani keki ho jimomi Nagaland gi MP na haiba amasung ekhoi gi Manipur gi outer parliamentary constituency gi MP Sri Thangso Baiten haiba pot ase if moi gi statement aduna achumbo oiramagadi it is very unfortunate adubo ngasai phawdadi ekhoi gi honorable MP Thangso Baiten adi press media sing the clarification amadi pi bani Nagaland gi MP amana atop state ama natraga neighboring state ama gi affairs da yam ka hena comment tawrak natraga ka hen hairak pa haiba asidi yamna laibak thibani magi state ki issue phawda yengsinma ngamdringe da nakanamagi state amada lamsilak pa haiba se I think his moral of his dignity dudi yamna hanthaba politically he is weak haina ai lawi aduna handaki union territory ani chingda ama valley da ama leiragadi phagani masina Manipur da ing matappa santi purakani haibase I don't buy this theory maramdi asi la e hairaga ekhoi santi leigidra haibase question ma hangni le haina su khalase ba practically it is not feasible number 1 number 2 and the logical end ngasai gi union territory haiba pot amase hayeng le haina su khalase ba adugi outcome amase yamna phajadaba pot amada khoi chalakadaba se ueba maduna I think it is not appropriate at this juncture when Manipur is already in boiling state leringe da JCLP gi movement tongan ba issue ma yamna nallaga leringe sida ekhoina santi ama paminge sida asigumba ama yamna daita chawba parliamentarian sing notice hai khabar da budi moina out of frustration nataraga political immature haina ai thamningi I think their comment is little too early to give a decision whether Manipur should be union territory ani leiba they have say I think it is very unrealistic aduga high river comment ase huzik ki matam sida matang cha de have say thamningi adu lensing matang da phugi thangso baiten hai bi hai ma reject to mam ram de hujik si Churasanpur su irang phugi curfew leibana chingba dagi hujik even phugi maira rally ge satpa leiri mogi separate autonomy pio ha gi khongjing di dum changsali hanta gi khongjang se JC Churasanpur simba JC da yauri because support base adagi think tank da yawda koi UPF ki adagi KNO gi loina yauri nina magugi pressure du gi myam ma se khamangam da haidi haidoruga has masi se phak ta ta na retract to man see in first place Churachandpur gi issue na tongan ba society aduga hairiba kenobu aduga UPF sing na pressure piraga high city ma adumaina pressure toraga high ga dobusu ai thajade and moreover
I'm not the spokesperson of neither Thangsos or that MPs of Nagaland. Moigi individual aspects the haidokpa aning haiba amana, that's different issue. But categorically I would say that okay, there is certain pressure in order to ensure that ekhoi tribal safeguard toningai haibagi pressure amadi leitaba nate le hairagasu ngasai gi thangso da nang ase haigadobani ase oigadobani have a factodi. I don't think that pressure will be with him, but I think he'll have a better say to acknowledge and come out openly saying that okay, hairiba issues is misquoted ne hairagasu natraga hairiba mana paper the media the haire haibase. I think he has to clarify that how far he has given a comment on the basis of media thamaiba potsida. Tamu laksaning si akhoi hoji outer MP na hai ki bigi retracted to khare mado hando khare adubu masi yam pena dana leiri aduga akhoi gi state sitagi akhoi gi pena dana akhoi manung sita kitang nungai na leiri bigi mana demand khara tawjaba wafum khara phongtok poduna ama oiren lawragasu akhoi gi yumthang nariba Nagaland gi MP amdaga Manipur gi internal affairs ga khut ka thinjilaga akhoi gi makhoi makta akhoi gi nigdik launa ani kai bi film da leiri bigi film sida masing ba statement ga ngangi posi akhoi si tasena Manipur gi miyam amasung sarkar se usitab gi ne law Mase yam thina hairadi mase unparliamentary wata ni gaina hairan smana mase akoi hanchak ngasak sa ba haidare mathau natabada mathau sa ba yam samsing ngasing anangi wana teba hadak ta ja inner line permit ki issue kanna tawring amrak da Nagaland ki chief minister ga Mizoram ki chief minister ga na chalhaloi da bani building se ya piroi da bani India government da haiba wala da ado yam nongning di haidi state ani maksi hairiba inner permit system ani Mizoram ju chanai Nagaland ju chanai aduna moigi state ki chana badu phai phate adu phatra sa chana da phai ga na haiba ju na ta ba moigi na batum le thoga koi Manipur chana ba ta uje chana hanga no ne thoi haiba gumba adige mu ngarang na han hairi si masi ju yamna kai hagoi ba ju wata ne ba hoi koi gi nungai na da ba le ta koi gi tapakta le mi singa chingna le mi singa nungai da ba ma di chingda le mi ka umra so nungai da ba dum pai nge le ma si di open secret ne naga kuki gi class aso ba kuki pai te gi class yam lai gre Hindu Muslim gi class mane bole yam lai gre ba aduna kaung Manipur da khondari ba kaung ma sen ji nusina di na Indian territory thok thok khaido je na hai ba du bu madu ai di miyo be gi wangang ni tha jate khaidok tar bo di adu na te ba Muslim ga Hindu ga khana gi mi meam sinagi adu gi Indian territory khaidok tar ba to ma to ana adi kuki gi so mu paiti gi so mu mar gi so adbai loi khaidok ta bra ba aduna di adu gi na di India ji so pulap khaido phajan da sengna Hindu India ibam thamo Muslim India ibam thamo Christian India ibam thamo aduna kari gumba issue ma thoe le aduma thoe ne da territory ani thona khaido ga madu loisen gani ga na haiba madu jo moi masagi maram gi data ba mi maram thijala ngang ba madu ya ma te thang so bai to gidra ma sekdok khre haibadu achum chum da do hiki oi gi ma bu ko to re ba ayans ne adigi amo li ra na aduna sekdok moi gi su lakini amo chema ne sa piramina aduna maduna tongan wa fa moi na thang ra heta mi gi state ki affairs ama sai de heta moi na ta ngang ni ga ban pangang ngang bu je masidi yam chum de ta sena di ai de haring bodi Nagaland rong thoi birang ENPO gi sir naga people organization gi irang ama state ama frontier Nagaland taliba demand moi adung badu le sanna bhona jaw ba hoi sai da santi pami santi ne le sanba pami ga na comment pi bani inan territory ani thong thu ha yu ga na ta pangai da ha ji ai di sidi yamna uncivilized ba wangang ne na haiding Alin matang laksaning si akhoi even Nagaland muktada NSCN IM ga framework peace agreement amakha akhoi India government ka masigi framework agreement amadi leire even si boda NSCN IMC akhoi Nagaland leiban naga khuding magna su support to ba magi backing natraga madi nule se ponte kitovi khole faction magi support to withdraw to kre ki withdraw to kre adi unification reconciliation kaina makhan even si bauda mo khoi masen ji bau aya hanbang ngamdri more channel bangam unity su pro bangam aduna di ekhoi karon ta hectares in the name of tribal have gi ming to the hectare ka menam ga swang pvc ta sena masi sikim bugi ma thakta khoi matik sab action lokhot pung thok pro masi ram dum si community gi oina yamna khoi hu jaisan bu oina thoi ba thodok ni na Nagaland da hujik leriba naga makhaina su NSN IM amasung government of India na framework ama peace accord ma Delhi peace accord sign to ba se section kharana yaning na basulai
Moreover, ate insurgency nasu opposed to busulay. Hairiba issue asida moigi political convenience haiba amasulay NSNIM ge group ta doga Naga society as a whole amanasu moigi political aspiration made dum lay gini hene khali. Hairiba issue asida karigumba moigi framework aduna Naga ge aspiration makai se hekta aning bado moi phange haidan harauna le hogodo bra haibase engonda de yam chingna ba poi karigino hairaga ngasai na haibugumna there are still very large sections of Nagas who doesn't like to go along with the peace accord of NSNIM. Asigi charak manung sida ekhoi gi state tasu adugi manin adu laktabadi natabani. So many other Naga brethren of Manipur Hairi Bamoigi peace accord yaning the Bakangbusu later Banate Manipur the Situm lay. Asi Hai Hairaga Naga solution do at one go Naga solution Purak Ninga Habadi later. It's a process. System Amada Lakpakanda Yaning Bama Yaning the Bama de Dum Layuni. Tobudubu at the expense of or at the behest of their political agenda duda ekhoi gi leiriba santi oina leiriba Manipur ase moina thugai ningai honarapa asidi it will be a very uphill task for them to poke their nose into the affair of Manipur. Manipur gi lebak miyam nasu thamoi sengna irrespective of any religion or any community ekhoi tasengna Manipur se khoi kangadobani Manipur lebak kaiba yaroi integrity that much uphold ekhoi leinariba issue sida karisu nataba issue amana pusilaga aduwai da ekhoi bo political frustration ma lehani ba haibasidi from my point of view I think I disagreed with the actual movement that the central government is poking their nose into all different types of problems into the states. Yameng Singh Thambi, Kogi Nagalina, Kogi Manipur Gilam, Zuko Kozuri Mafumda, Kogi Lam Hizalambi of Muslekre, Adagi Masiki Matakta, 1975 Slong Ekot Kimatundagi, NSCN, Harga Tolpasina, Makan Tolotanga City, Mari Mangatro Musukre, even Manipur about Kogi Nagata area since the district couldn't maming among Nagagi faction, NSCN, and faction on the talk rabani. Duna, Tasina Masigisi. Migi Kogi Sumang sitting at the Isagi Sumang sitting at the Migi Sumang Sitki Habi Wakalondo, Tadopo, Pagani Habasi, Manipur Praza, Miyangi, Asset Wakaloni, Matang Side break Malozake, break Matun Koi Tuna Laksake, impactive Giman with a million Tadana review. Break Matunda Mamukana Tram Oxari. Tamaku Genda Mulaksaning si, I could Manipur Naga, Kogi Nagaland Naga, Yam Nakana Leba, Kogi, the Samiga Tanaba Meluriga, the Samagi Makta, Kogi Funus in a Yantan Kogi Totu Lake. I think Mauga, Kogi Tanaba, Posika Sigi, same case lady. Must Naga integration have you often star, Jam sound Nambuki and Oma Kogi, voice the control to the Adu communist government of Kogi Manipur, Kai Hadi, government, Simbas da Nagagi, Amta Yautogi, Pium to get Haiba. Adu Akan Presto Mam with Harapa. Adu Manipur government thought Naga people convince Hangi Matung in Manipur, Sarkar Mari, Loit Haga, Tamo is how the Manipur Sarkar game Kata Tabuto, Hidam to Tadutrisi, Makoi concepts double edged meaning when a told and double standard standard. Double standard in a Lawrence VI. Masi Yamna a Pongo Waniko. Manipur government wanted kind of Lautuba and the leader Mayamama. I did Manipur government and Bari Tanari kind of Pongangiva. So I did a Tikato within a day at the Tabak Toba, at the Moy Marimata Mayam, government service the Changanaba Hornaba, Changanba, see, Paying Mayam, Lake, Kankana, never. I don't know, Adum de Ying or a baby. When you can now Managa pressure Peter Gana, Nambraga can be obvious. Why can I credit my Masag and Pamble and Bi? Adu, I the Mipum Kudimak Manipur River, Nagani, Hariba, community Kudimak Masi Kanogi, where Naga integration give up him.
ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯆꯨꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯒ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯔꯨꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯅꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯏ ꯁꯤꯡꯉꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯣꯡꯉꯠꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSN IMꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ NSN Kꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏ ꯁꯧꯒꯠꯄꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯛꯇꯗ NSN IMCꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯜ ꯕꯦꯁ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯩꯉꯩ ꯂꯩ ꯃꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ NSN IM ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯩ NNC ꯂꯩꯔꯤ NSN K ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯡꯂꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯆꯍꯤ 60 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯄꯪꯆꯩꯗ ꯆꯩꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯨꯔꯟ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯛꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯦꯜꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯡꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯍꯟꯗ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯋꯥꯖꯥꯎ ꯄꯪꯉꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯩ ꯒꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯪꯆꯩ ꯆꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯕꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯔ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯩꯉꯩ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯋꯥꯖꯥꯎꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯇꯠꯂꯦꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯀꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯦꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯅꯥꯒꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤ 30 ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ 92 ꯁꯨꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯊꯥꯔꯒ 94 ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 50ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 35ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 2,000ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯥꯜꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ See,
in any case this integration se la ai haina su khalasi aduga kanglup tongan na magi state boy sunu union territory boy sunu council boy sunu tawba kanda aduna solution puraka do bolaite. India is a democracy country. You have every right to address and you have every right to demand what is your choices. But notwithstanding, nahak na hai ba yai hai na ni ba yai hai dona hekta hiram chupcha cha na da ba pot mu da demand to silak pa hai ba so I think that is unconstitutional. Luri badi hujik se any tribe ki community sing oi sunu valley gi chin now sing oi sunu asida mama gi political convenience da natraga political entity da egi magi haiba pot se lakpa kanda de there will be definitely a division within themselves also. Handak Chuchanpur de ihau thokra ise karigumba issue amado yamna mamutana naihodabagi natra moina lawsinba ngamhodabagi natraga out of satisfaction oidaba maramduna ihau su thokrakpani adubo ihau thokra iba potto kadaidagi thokrakpuno haibadusu iko analyze toba mathau taiba. Government has to be sincere. At the same time leiriba civil society da leiriba kanglup amana supposing for example cookie sing loin foreigner ne haiba pot madusu yamna sentimental oiba provoke language maneba haiba yadaba haiba masi khoi loina leiminarabnina ngasi oje oja khogenda aina provoking statement ama haiba kanda man engon hana nungsirama potusu hayeng engonda hai holosu hai roeba. That is the reason that ngasi mi amana haiba yai hairaga punghai haiba mi amagi sentiment sokani haibududi analyze to hodaba horendi thorapa kanda meidi chaaraba asini ngasi khoi manipur da leiriba every citizen na haiba yaba toba yai haiba gi maram na ngasi se manipur da santi leitabani aduna yarabudi. It is my humble opinion that every citizen and stakeholder of these states have equal responsibility to march forward for a development. Aduga leibak ase santi le hanse hairagade ekhoi leiriba society sida amaga ama hunnaba amaga haithinaba amasisu lawtho agade haidragade santi ma lakani aduga out of context natabada haizillaga maduna su issue saba yamna leirabneba manipur sida aduna I think it is high time that every populace of these states come on board with a very concrete solution ma laaga ngasai gi leiriba say for example ngasi khabar dasu SOO cookie uses singi government of India home ministry in athuba matamda waroi loisinningai moi political dialogue ama sagani haiba asisu it's a welcome step. Government has to be open nibadi chama hina laigani haba adubu solution lakaduba potudi very limited neba asi waisida ngasai gi government also has to be very sincere enough to put their whole effort to solve this insurgency problem in the state of Manipur. Aduna cookie gi underground sing SOO da leiriba ichin now makhei se political dialogue hogani haiba amasisu is a sign of a new development maduna santi su purakpa aduga madu hairaga nakanda magi own political will and convenience tobadina taba chapcha na magi leiriba within the guideline haibatare adu amadi ekhoi chapcha na government na yengsinbire hairaga adu eragadi ngasi se political division leiroi aduga amaga misunderstanding leiroi haibase thamningi adu lastly I might be a little cynical but the point is the fact is that hairiba ekhoi gi hujik leiriba issue mayam sing ase mi amana punghai hairaga mi amagi sentiment sokadaba pot ase dine aisu hairaga pot ma chak hanba yagani haiba kanda out of context out of proportion ei chakrak pa yai adu gumba toba asidi I think in this civilized world sai tamo khogen so rightly he have said that ekhoi hujik se wakhan ama phajena ekhoi tasina batai aduga santi ma purak patai habase
I think it is need of the hour for the state of Manipur. len do makata nang se ko sarkar gi site ga ani open invitation to kresra san progress civil society organization amsung public leaders sing da hosi pausi no response hari aduga sarkar mo harisna na khoina haining ba khoina soiriba area sing the close natraga magi insert to report kai do kari no simdok mina se tana mina si adagi no khogi pam na kari no pam do no kari no habasi hosi pau response lak to basdi masidi encouraging oina lodabra See, sarkar na hanjin na ngang na si noigi apen da pot do kadai do na asoi bodo khoi semin se have se sarkar na so with open heart moi approach to bani JSC Churchanpur high riba JSC na so I think moi so government na invite to ba have se moi tarai na yam line na khan manate moi so hujik se depth study ma tawri bane all think tanks group adoga tongan ba leiriba CSO mayam sing se fominaraga hujik se moi tung sinaraga karamba moong da ngasai gi moi gi bill adu da pamda bu pot moi na hai ga dobra hai ba se moi phom da banate hujik moi phom mane and I'm told that some of our leaders are already in a decision to come up with a paper saying that okay asiwai sida sigi bill ase khoi gi pamda bani asi bill se hapchin ba ama deletion ama adjust ama to batai hai ba pot se moi kanna moi hujik thorang to bani aduna samna hai bada moi se mapa mana macha mada pot lei bi ge hairaga macha duna lei bi da ba kan mapa da ningai to ba cha mana bani it takes time see they will come on board it will takes time but at the end of the day it has to be a solution tit for tat amana soma toba amana soma sumi yeng na bodu de yaroi I think definitely they will come they are just buying a time to ensure that okay moi approach do yamna solid approach oiraga taseng na moi gi demand aduna feasible oiraga di hairiba pot ado government is consider to bu yani pot madu they will come up surely aduna let's wait and see that they come up with a proposal aduga athuba matamda sarkar ga phomina ba haiba madodi subsoi soidana lakani haiba se aigi aning mani aduna hairiba yamna pending sangna leiriba impasse se thuna loigani haiba se aigi thajabni dear maxing da bitamo aroi bana khajning si khoi manipur da jati myam khunta minere hogi sahi sa kya ma khoi taminer ga khingminer ga charo morung adana nungsin na leminere ngasi pawda adubu hoji se saukhlak pugi film sinara karina no akogi sumaina amana ma yengthina ba amana ma thajana do film malai adu masita sinama akogi government na akogi MLA ga khalisi akogi mihut ngaktane adu je mihut sing sina su akogi sig divide haiba tare ko yamna mukti na te do su khara le bising sigi post ma phajana inthi jana tasan komjan ba ngamde masida akogi civil society organization ma se toina for every type ki punba ma mathau tabra natraga akogi every tribe khudima ki leader sing se sang naina amu khogi tha khuding pundana wari utai se to solution se haina dana masing musi sum tawraga di some development lakadu man misunderstanding sai gi hoji ai do khogi government si pangtha ra thagat pasu kana de government ge sobe lai government to ya ba thabak mayam ma hojik ti civil society organization mayam duna loina bok tawi government to ngada ILP gi issue zu adu ma government to do mayam ma government to tabada gi civil society organization ya amana tawi adiga sai chawkhat pa na haigadra hoi chawkhat pa gi ngak zu natte hojik leirei ba society chanari mong jida civil society organization sing ji yamna maru eba role se loina mo lawra la eba aduna hojik civil society organization je cookie mayam pun manataba manipur la riba manipur ta riba kang mayam si kang masel gi marak ta khangde adi khoi yam luriba ma hindu amaga muslim amaga kanglup ki oiba khana manataba sumna gi khana jaba je masu hindu ga muslim ga khana re na bhai to as khadok ba kang bu ju dama le ta banate adagi cookie amaga naga amaga khana re ha cookie mete amaga khana re ha ju phereng tureng mena sumna gi bodu cookie aga naga khana jaba ta mi masel 미워의 바지디 야는데 사원 맞죠 나오고 간다리니 맞대 나오고 분다리니 많이 간다고 야고 저 산독부에 미워요 아들 많이 동아 산독부 시주 야뭐 동안 뭐 봐봐 아들이 한dak 가면은 튕기버도 거의 마땅 사디 하이거더라 마땅 짜이 하이거더라 우리 왓츠업 아들이 그놈에 암 튕기버도 저 소셜 미디어에 튕기면서 뭐지 아파 버줄래 소셜 미디어에다 다동아리 시디 저거 짜다봐 했다 미 신업이 야바 몽다 되게 팽 뚜리인가 कोई इम्फाल दा एलपी की खोंजंग इम्फाल लाइदारे कोई तंपाल हम तो कन जंगजन मतम दे जो नपी बचा अदु सिरे दा सिरे पक्था था थागत ना दना मई होनो बसी एम लेबा
ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯔꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯖꯥꯠ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯔꯦꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯥꯃꯟꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯅꯤ ꯊꯣꯛꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯄꯩꯉꯩ ꯂꯩ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯄꯩꯗꯅ ꯂꯩ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯨꯀꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩ ꯈꯪꯅ ꯑꯣꯄꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯈꯪꯕ ꯗꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯩ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯊꯟꯇ ꯆꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯨ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯄꯪꯊꯥꯗ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ ꯙꯔꯃꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯧꯈꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯣꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯖꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗ ꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ I think Tamo Hugenasu rightly every civil society na part logodoba haibireko. The most important is we need to respect every religion. We need to respect every culture and we need to respect every citizen. Adumala agadi soy soydana ekhoi Manipur leipak haibase yamna distorted oiba irang na thanba Manipur se nongmadi hairiba pot ado ekhoina reconcile tawraga anobu punsida lakpa kanda there will be peace adoga in my view in my opinion I think Manipur da leriba for punamak se time immemorial since 2008 years ago dagi hoji pause khoi taminaraga leminarakpa dugumba communities ama oina lakpasida I think differences here and there hiccups leiragasu by and large in the interest of state we should stand together adoga we have to respect each and individual identity adoga magi leriba furup tongan tongan ma leriba kino sedasu we need to cooperate adoga coexistence lakpa kanda there will be a peace and therefore Manipur na development natraga Manipur da any issue gumba afaba lakani haiba kanda every ngasai haiba gumna civil society takes the equal responsibility to ensure that Manipur is a state of a progress state ado India dasu masak naiba state sports field hiram khungding dasu ikhoina lead tawri bani ado eragadi khoi society dasu afaba ama exemplary ama purakpa yaragadi state tongan nasu mainland state nasu yengbira aga Manipur so asigumbagi culture asigumbagi rich heritage le haiba ama mi su phaye aduga moyongan the hospitality le haiba pot mase asigumbasi we have to create until unless we create these issues ekhoi se mina recognize do biro heba likewise in a sports field da matik chan ekhoi gi sanaroi singna
एखोई लॉरेल्स पुबीरग मणिपुर से इंडिया मैप खक्त नतन पृथ्वी की मैप ता मणिपुर यामन पिग्रब स्टेट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से एखोई बो अदुगी मैप टू द फजन आइडेंटिफाई तो बनी नाउ एखोई we need to work together and come with a solution aduga high riba solution ase only it is possible when we sit across the table ya mek sang thambi akoi masel nungsi sanana amana mau bewa to minaba aduga amana mabu akoi gi nungsina ba pau phodok na ba aduga manipur na malem da sports ki asoba phomba kan bangam bani na kai do gi dang ta khoi na punna nungsina ga kan hona minna di manipur malem da khwadi mangjin thaba lamdam mamu oibang ngam gane ba wafum saida khoi manung huna gi throm solution da bi tan jalo jage loina loina na ngasi manung huna da saruk abiriba tamu khogendra khomdram editor sangai express manipur edition amusung len gangte general secretary janta dol united manipur amkan thaga sab phongdok sari loina loina na bijeng tarbi punam mutgi kaina ba yathani jeri